Joycing doloi odujuram hol along Mede Catalandon. Bokajan rong supia long kido long ni jang tuke thai kula jang tuki idara chok gari motor keve ka phai jum ha. Assam Nagaland aduya hoy kacheleng atwar praptin pen salam nang jipura di mahasa along ria long rap cycle bang bahim chandra lang thasa chuche chunje pen kache songa saike de Karbi prime time along pen li bilir ban flopi kado ka be phata kardam pa chep iglo nan bir tang ton pen arjik tha joising doloi auditorium hall along aruni phai ECR ni Mede Catalandon rat amai pipang cheng chia prang joising doloi auditorium hall pen difo hiti an masreli asai dengpon Ada porpai seruk tepa porpen aka BOCW amai pu sotkuru rong pipen rat amai pi chari ponsi mai pang cheng ponlo mai long alui sarpo aman pen KAACCEM tuliram rong hang pha pang jang alui aman pen Karbi Anglong DC Mridul Kumar Mahanta EM Raton Teron Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Haran Singh Be MSC tum Richard Tok bipen Prophat Chandra Taro tum chitong dun mai rong CM rong hang wen lam theki jai pon ke laborers pule ilitum kilang rop kenang ni munit poloti isi vetlo lasi kadu kawya munit anke chinghon seroi nang ji Karbi Anglong Autonomous Council pen kai kita nang litum pensi kam claim rap peji pusi CM pen mailong lam the jai pon আজি কোনো চিন্তা পাইনেতা নিনেতা CM DC কমিশনার চিফ সেক্রেটারি হয়ে কাজ করতে পারে কোনো ইঞ্জিনিয়ার ডক্টরে আপনার মধ্যে সহায়তা না করে তেনে একটা বিউটি কাম কাম কৰিব নোৱাৰে যে আপোনাৰ সহায়তা কৰিব লাগিব তাকে মই আজি এই সভাত কৈছো আপোনাৰ সহায়তা কৰিব লাগিব আজি যিমানখিনি ছাত্ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হওক চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ হওক সফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হওক বা ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক তেওঁলোকৰ থিয়ৰী যিটো থিয়ৰী কাগজ কলম তেওঁলোকৰ কিন্তু চিমেণ্টেৰে বনাই দিয়ে কিন্তু যিটো আসল কাম কৰাটো আপোনালোকে কাম কৰে হয় নহয় আজি বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনে হওক ৰাস্তা পদূলিয়ে হওক বা যিকোনো আঁচনি আপোনালোকৰ সহায়তা নোহোৱাকৈ একো কাম কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি তিনিটা দিনত আপোনালোকৰ লগত লৈ এই কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায়তা কৰিব লাগিব Kedam tang jangmi ni phaing kora sirkep arni Dimapur Nagaland along pen biha klem bang atma phan pang thek thek thia tum kinep kang hu pondet ajok jangmi ni phai thom kep arni pen aru ni phai ECR ni ni an Dimapur along strike ke do ko jok hiti kulat inkir klak Hiti kulat pen an parta jang chokulat anta kangkir klaga jok Dimapur asor jangmi ni phai thom kep arni pen aru ni phai ECR ni an nini bogodan lahori jan na pen khotguti along ansi jang thuke thaya phan nang to paklu la so jok jang thuke thaya kulat ka chingkin tir lap an lopasi birta long dun jang thuke thaya tum ka chibit mi pina jok non ke lakid ona jang thuke thaya kulat along ta jang thu ik thailo la so joy ni bogodan hawar ke do raratum jang thuka chu thai dun long wang vedat jok khuri sailo non ke jang thuka vedat ajoy ni bogodan rong sibi along ke gari motor ke bek jum hak ason se thek pon long aprang kopi manjene thangta pang thek thek thela Assam Nagaland adue hoya to work salam amo dengnang jipu alam pen KK road mai banga dungalong di mahasa along rap asai klembang bahim chandra lang thasa jangmi ni phai thom kep arni anda por phai sir kep apor pen chuche junje pen kaji songa sai ke denga birta haflong apherang ke pen birta nang pale KK road Barshabari Assam la pen Nagaland along ria hoi an gari motor cheleng phuna to ar prapjin pen salam nang jipura Ibrahim Chandra lang thasa chuchi junje pen tharna kangni alang ni jasamet ke dong pon KSTC ba thaflok pen kripre arong an khacheleng japhan la pen dima south district along rong subi pen chenglok rong rupi thya ta rihing ame pachatang lap dang ji pusik ke jong padopon bangso sai rong rala tum talang thasa ka je songa sai long chirap dun thu apitu Maibong Subdivision pen Assistant Commissioner Gaurav Kumar Das Adimalong Palidun si chuche junje pen kache songa sai arnitili pli raj team aporan kache songa sai ington ponlo Lapen Assam PWD Minister Himanta Biswa Sarma Phan Pipura Loi Pak Panong se Assistant Commissioner Arideng Pajirdun
an parta pherang ke angno BC langtha 7 lam the ke jai pon ke jong se chikloi jon ang bong bang so puthak sai ke deng kon abi pulote di Bahasau Deputy Commissioner sa hema theng no long si joje junje pen kache songa sai padopon ang kok pukota alang hin pening je pon thu normalam so por phandina parman betaming te ponik sena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dinamo people beer talong wang thulu hithi kulat lapen railway station along bithe langdam polote te kok tiki mekkawi nukang thongatum kumatnia kanghon kajinso longjimini pupen kachohang kachorek dun thek ponlong lapen choklem thek the chodam thek the poson se kachimatha Bon Sitami, Hamren Hiti Barim Chinthong Blogasa Hem Atheng Nalok Ihuma Kulado, Bangsok Kulada Hempu, Sar, Basa Teron Ke Amek Charche Pinsi Kulat Kangni, Ninkan Cricket Homlo, Alang Lirada Tumakinang Sot, Sang Dali, Sini Biscuit Pen, Chenglok, Ongdong Kinang Sarakulat, Sido. Lancho takali alang libang swalong petrol abong kijorasai ta klempon alang inut ameka charche da abang pu ningkan cricket thom an chojor chulang asai ke klem ke mang humi me binong alang li ameka charche ajoini pinanga tumke ali ka chu endun atum ta do pusi chethan bon sita me bang along kachu hang lok ke chokchi methang king mesi charge up nang ji pwa jok aning arong pensi kiduk kisung charsilun pensita me chojor chulang asai klem nang kok lupota alang li pen ningji nona mat asmar bang ke thom do pinso bang hini lapen swarlu inut so dokan kumantu pen loge duke ni pining kan ningkan krit home dengan nangli lason okpran memedet kusname non nangli dokan itun theklong lo ing chukling ta puson ana kapang chukling long lake nangli kuson tes ke klem theklo ini potom gara-gara si bom masih cuan bom mat si bom ring dau remi don bom ke ong dong atum bang program makhe tumta lason amek ke charche anu julong le la puson lo pote tuwar long dampo chuhang churek la puson si klem bon ta nangli pe na bangkel hai klem klesinon behabe para kam si klem dong jenik ni ko kuson ben sidang li la so akumantu se so akam kamat halo
นี่ก็มาเท่าไงบางปูแทนน้องบอกมาสิบางเราใช้ห้างล็อกอะไรจะตั้งสิบางน้องแกแต่ตากิริยาอะไรสิยิงโซ่บางเลยแค่รับบางเลยมาที่นี่คือสาวสุดคือลิปโปต้นเนี่ยพี่บอมาchỉ lúc chọc cái cô bằng cái bó cô là sẽ cô chú hàng chú bó cô chỉ đôi chú bó bằng cả chú lắm là cao hữu pi ta ta la nó phi pi ta la thành pi thay còn một người pin còn nó lúc bố tôi mà còn pi xí cô bằng chú chủ thế là bằng số đồ căn năng lịch bị pen số đồ chủ yếu số lang cái nam mà bằng cái đó bằng là pen ali cái số có chỉ thích lắm mà người ta thấy cái đó mình thấy là rèn bom nó tệ thấy cái đó thế là cái này sai cái kỳ pen anh ấy phải chết rồi rồi mà si jadi ini là xử lý bom rồi Dhansari constituency ang kang doldulia hawaralong aruni phai ECR ni Karbi Autonomous Council CM tuliram rong hangpen kachilenga tawar kasalam ponjia phanlong ikisama birta kadnu sasa hem along birta nangne Dolduli ahawar along blongsing timung arong pen dharam pathar an kachilenga tawar kasalam ponjia phan Karbi Autonomous Council CM rong hangpen long ikisama sai kedeng labang so kachilenga tawar kasalam ponjia phan Rural Aid Society Ras NGO tumpen kirap pachir ponlo long ikisom pon amai long Karbi Autonomous Council Chairman Horan Singh Be EM MSC Rural Aid Society abidisar sangpi ni soterang pipen cheng lok pen an ke thekidinga tum chutong dun Karbi Prime Time birta mangila paskang ton poniklo domi thakme kurwang thu